Boleh bisa duduk. All right, we are online. Ladies and gentlemen, welcome to the live. Number zero TV lah dan mapi zaman apa ya? Zero. That's okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ladies and gentlemen, welcome to the live. Soalnya pergi papi kan pergi kamera mau ada pergi kamera sakit besok. Kamera move terus nih. Sama. Okay, tahilah sedang ni. Ano kalangan ani kat nyonget. Toh. Okay, perlok dari bidang yami ini to anyway to kublay pi bar khot ki ba je page. Le subscribe ini ka channel bat ki bala yo ban ya le ru ya ketu ke way ka competition ke bang aladap ban sedang menghakini kniat tayo bladap ni tayo bladap. Bat mentas ngin ya penano ya ke result. Tila pimpat tip ya ka ya ke competition you. Ya ke competition you ke bang ngale tibat kini kedai kat kum ka kat kum ka competition ke bang ngale hakini kniat tayo bladap ki ba habay berkejing lek jong ha sate gitan garo kiba sedang nado nang ni na po sorsulong balik ter mo kruat ter sebak marabat kibi saka kiba marjan til pempa dio i ya ki jong lek ya lenti jong ha tinga ko api ben pej ha kani ke chal jong ha mo te giduna ba kiba pej kiba wan ben simbenta ha kani ka competition ka biang ba duna genre ki comments pat ni kla ya bon ba til di babun nilai sekinong yesim bentali tengah try la ani la upload ka comment section teman re biang ha barang iduna gi yesim bentati khamsuk yangi ro banejit nomor berjenjar ha banjit ni comment section di but ni nakal yang akan hun ni ladap jin ngilada itu iki katukan ni kiba la ikop long kumba kidi kinong job tin ring aku pingin ne page lang pat bat pisia borok hang ni live back ya kita kiba ikop long kinong job la kidi kinong job shisha nem ti dak bengi page mentamo ti kan ke competition kedai ba ngalet chati shopo ki chati kitan garo kadai be hapo south nadu na southwest kasi hills ni here sa south garo hills mat nang ta tong you ban ngan musaan mo ti bat hadir mi lahir siti ti lenti ngalabu ya kani ka jingkli bani ka giveaway kebaspo char tingka tangba pihak ban gas ya kelenti ya ki jonga ti gilni kelenti ya kiba kentup nadu katu ka jaka ka bangale ke video peningkong tinang ta ka baar balay ko sa pesan bat bali ngalit siya to jaka bat bali ngalit siya ka jaka ni sigitu ki jaka ngalit ben yu kjat temod ki babon na kila day hindi babon bapat kimsim lala bandai tanah kadaw jong to ka daw bali mga bali bing ilet siya bali ngalit ben yu kjat siya baga kunhun ti ti babon man deki hajar ngut ki bala comment shibon ma ang sipet baba biang menta bon ma ki bala comment bat ban lek ban ya shimenta ha di competition makuli shibon ki jing shimenta jong timo ti yakni ka jinglek kadai ka bala kadai ki initiative lani ta ka jing lam khman bat kadai ka program jong di IPR taka Directorate of Information and di IPR kita yang benar di IPR tu ngelakuin Directorate of di IPR full form hi kot kemudian ada IPR ini video kisah jad public relations right da ka ikanika ki Department of Information and Public Relations right te dari lingma chu kani department kabapet ya ki bapet bun ma ya kini benta ba de bat ke media hang ni pa ujala jongi
Tiba hajing teri lang pat bat ka opus production ka bala late ban senran lang bat nga bat late ban yalam di jaka per bangi yo ban yu jarang tie bat halor jum kani ru ngada penmi ru ya ka ansar ti shabi ngin le kani ngada penmi ansar men step tila pimpat late ban pimpat i ta ansar ka kwa ba pi penit pe shwai ta ansar ba ta ansar ka de gani sho na penni shwai pi ni ansar khnang ba pi ru pen kam sung tho ngi pe ya e ngi le yu kumno hangno khnang ba kan suk pi ba pi pen ba pin shai ya kani ka jubab jong kani ka competition mo kebon ma kini like comment nang ni to stenat tikidan kibala persang man yu hang ni village kitu jaka nomor khanang ba bingin tip ba yo i bi jaka ba garob itnat ba ha to kalong hi taman re ka competition kam sasu ingi bin comment menta nomor de hadu kutu ka last video ka banga ngathep ba pi pila man comment tadi meta pila man comment show mo ti bat ka jubab ka de hang ni ka banga pani pi bat ka jubab ka de hang nu kam chu okay kali ni upload atli video nggak upload minta sengi kan artli ti apa mana peni pi belum tahu juga ini lah ti ngan puli ya pi ngan puli pi dah kene kenang ba kan ya rap pi pin sung tu kam shai ka bede oh yes Toh. Dengan share pi ke screen menta kenang ba pi film ni ilang ya ke screen mo. Dish. Toh. Kini prolog kedai kita ke bangala penmi hang ni kini kedai kita ke giveaway keteng juga video kedai ke jubab na beta ke giveaway mano badai tin ko IPP pin page wa ya kan ke jubab kani ke jubab bat menu ke jubab kat kum kani ke jubab kat kum kani ka video ke we hedin ke we ke sequence ki jaka nomor ke challenge hi bat ke jing ya kun hi kedai be ba phide ban tip ki jaka bangangan le bat balik bangan le chata te walal bu kata jengir ni dang don hi bon ba hi la jendai te ngangit scam lesi ka hadu menta bingin pej biang yo lesi la don bi badai be nadong sedong pi lale ne competition हमले pile si हमले competition te ki bahaya mi perlok sa disqualify lupa lain lagi perlok di bang kami kendu te trayo ya la jong teman re ngampat kan ma nomor bin nai wat ne ki dos jong la jong ru an ki bahaya la jong kami thu sei bangawan na sulet na kalet be wana jing tre jong la jong ru kimi tip ngalet chanu te ring si nyam la kan nyam ilet na kalet ban gidan tang kumba sanmut ki beri ki batip spang juga ne san rimut ye krai ha san rimut bi official ba kita di beli lang tin re bon kim tip bisipang jong kani ti ngala banong ba kani kalong fe ba ti bat ki bahiyang sem jangar kani kli chanu phile ngong la ban long kum cha ti mentang ini pet ya kani bat sa pet ru ya kani ki jubab hangni kamut kidiki ki jubab balada de ba phila jubab e kum kini ki jubab ting try ke kusnam kade na bata jong phi mo cho ini ya nyo shakmat pe ni play kani ba la ban comment min kong ban ki bala ban yoru ya coba re video si ko aja ka min kong bar before mulai beri curang Saudi Agimau Wari Pesangki Kuai bunyi ya pesan dari guys Jubi Bandre Wari Sejuk Kif ini krem sejuk
did we when you rock formation suju rancang Perang traditional fish sanctuary. Now, ba Malik, the day Nabatazam Kaniyake. Celebrating the holiday 2026 Bakmara 54th anniversary of statehood day, 21st January 2026, Sports Complex, Bakmara. Canadian Initiative Geographic Trade of Information and Public Relations, Pag-Upas Production. Ikatugan perlok, kedai ka hang ni si tu lah ja kitu gidi ki jubam telar dei ba phi yo ya kitu ki jubab te kamut phi la dei telar phimyo ya kitu ki jubab te kamut what song ye uniquely what to do to win giveaway. The competition is already over mo competition kalakut dia bang la peniru ya result tis ngosi ba pi klam ya follow ya kani ka page pi klam ya turn on ki bell notification bell but ki way tala kami i notification tan tak daw la pi follow hi bi subscribe hi ka channel juba code pin num do ikk ka bestam ti benta manu bankit ya kani ka spo jar tingka bingi nyo ti tong ni page Tiếng qua ini bingin page wa ya kawai ke video ke badan hang ni hapo ke usung imo hapo ka channel ke jonga ti khnang ba ngin yelet ngin ilang fair and square be manu bayo but manu badu shinui content view channel then pni pi ya kini ki video ki ma la thap bros ka tapet ki dan hang ni kum tu ta kidan ni gumtu pe kidan hani nadu pasedang por bangaleng kesedang nadu kani jaka nadu ni por nandan datang view hajar view ish biang ha namar beki duna bhagi bri bape dari bape buon te lakut pe jen tom ni le kidang buon bat ki bawan ban pe kamadin jen tong ni pe try ki comment hang ni mo kawai din kawai buat atau kia day ni em kat kum kini komen ki bala wan ban komen hang ni si komen subha pnia komen ari komen ka he ni komen aspa prapu pratali komen ini pekini gladai glajan day 7 days ago pi ini peki bubun ma ki jandai bi ini mau kurduk bakmara la day warichora siju cave kani lalanya tu kani ladai purpose kedai cultural immersion to connect and learn the culture to people kam day show ka purpose pi babon ba kilong kum kini ke ting ne pe iwe ti bon ke bam dia day nomor bagi day tang kini di bingla de pe lupa dia bat ngakwa ru bangan pen i bha ya ki katu bat ni ki bal lesi ki bala bandai nang ni mo ti khna manum tu ke por ti pila ban su post ru la dalong ban page ru lada lani ban page ban post lani ban rewind ru lada phi song dan kam ti henre bon hang ni hi kimpat da don e ki ba tip ya kani hadu hang ni dang don em na magistol ha tum day gini di wala da page lupa nomor ba mdi bangali step ban numiin di bun bala lepet lupa dan data mapiru pini ilang balalong kung mga peg yang sa sisin te pikiran ko ang samar kambat kiwe dan nong lang nam tamun ulit festival wari lang don ten day bun kim pat don baday te sngosen kim don pat kiba muno ini ba Hello, tama bun pisa suba alam syangi ki badok iyo jingker kuna ublay di pimot ngale ayu habang anak persyang ban asyapi de ki bakwa apat ki trash tom ken inde kumapi ki basubben ya kalau mta fi haba fi don kam ti di min trash tom ki babon bagi bla trash tom ban guess ki ni ban comment nang ni ti kam de ka bangi kwa ban de ye tende ke de pitik bangi kwa ban ya ai jing Smotenat pamnai mensim langi ki podok jungi ki bla subscribe ni channel mo
Ito padan turu. There's nobody there. Padan turu bun bamdan idan ibe hang ni belajan day. Tama bun ki bamde namar bun hi hakni ke video ni kong ki khamtip bang ngandi sya ki jaka ni dan ni batho ani bet lek bak marang itu tulenti teman day ki khampat day. Ti say gumdo don em dan dah. Aduh hang ni kim padon dah bon bahang ni kidi ki bampat don sudah mo. Ki bampat day sudah gini hakni khlemat di hak video ke ba hak ba aru 4 don hira. Kini video baar ini page comment support comment 75 comment kidan hang ni tuk tak tama ini best friend ini basat kam comment be janman la koi ka video yang ni paduan maruduk par ranikor balai bakmara soon wari cura page agin ma wari simsang river nengkong ya lingba tu kulabi sto sijuke for desam festival ni khamlet tama Rongjang Rock Formation pitur lade Jerisil Fish Sanctuary ru lade te sungsi badang duna pa promoting tourism that will preserve impat day pat ya katu namar kajing tmuhi kadai bet ya kajing rakhi ya ka Meghalaya Statehood Day ka arpoi trip na January ke banlong po bakmara ti dan hang ni belas dang day hang ni purpose promoting tourist spot kini lajan kini la day bah kini tang ba kamla ban penwandur nomor ba kadi promoting tourist spot kadi promoting tourist spot henry ka kajing sisai kadi na batajo ka Meghalaya demo ti shu bon bamdan shu 75 hangim dan to ti kumaong ne kadi mangila puli lupa i comment ti kani kadi tam man chupni lang ip yo dadan samthia kilai to nila poi pa parang ni part number 3 pi bhai wayar ma te po part number 3 part part ke balai kani third part la poi bak mara ni pikai ni kanungut ki ba comment ini ba pe ni la comment biang ni tin ri dang yang promoting tourism that will preserve culture and nature keempat day hi ti kidon ki bla pusang kini hang ni to promote tourism okay tamah di padehi ini hang niru padehi nong tade kini ni kibun bi kiba ong bi badesh pangjong ka tourism tangba kadai tang knya kalong partial dan bi kibun hi kadai na bata jongka Meghalaya di mo to nang tasu part 3 na ta part 4 say ni part 4 hang ni kadan ni kani nga kambupat naman day akni ring count ni ada dan gibriyo gibapet ya kanya lenti gejong asenu ngadan berkomentar ti dan natu gini reply saya balik di bal program gitu day tipsino personal jong me to ong nga ngalet sino bit pini jakame dire pa ba ulas dang long do tudong muni ada pimtre di pidu kan kata hiking bro kan beli semua kuat beli segaro bak marah dan oh inilah ini warisa promoting tourism near pada ni ila jandai ini buka taman ri tempat longkam Dayo correct do brok hay tigi ni exposure beli ban beli tang tuwi mo ya kan video rumdan beli pas sa part 4 menta where is part 4 kadai por mengidan ya kalian cura tinggal ausna video sibon bah nama kini yo guest ki perlok jongi tema beli bon ki kem yo ban guest bah kom bedai hey sir people is garo hills mo hana ya di cloud hatu kasih room dan di cloud se dan gen problem dan di cloud guru pang baju ya te bro nem no te gitu pe ogani pinlich sport complex ke badan bakmara ban rakhi ke jingdap san pesau mi jela Meghalaya kan dekar arfu trik Januari cooking competition tama iklam jer pat ya ki kerteng juga jaka banet so mla benong te smusi ke turu mla ben khen
Dia nang ta dan show ini reply ni room day hi. Nomor bagi babun ila ada check at kim done. Ben Entrara? Toh. Nata part 5. Part 5 Hey, nila ko po wari it's me, chura mo. your dry skin, and I demand more. More अरे यार अब शासी डबरटाइज मफी कटो डबरटाइज ते संगे स्वाकिन mga paid swakani comments तो paid kin mafi paid sano ladon comments Paul kicing sitam pin yo mo dan budokan im garo hills do in page we nam puli show nomor balabun plat gi to in puli bitang badi jubab you will visit Siju Cave good taman per day purpose ben promote blah 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 purpose bakmana sports complex kani ka biang mana ni taman di kampat day lut ye gi you Just read. kani wari chura canyon and purpose capturing through per day sad per day so sorry ni room day to ni page part 6 mata part 6 ini kenal haka part 6 ngin leng part 6 penisi oh kanito jadi selfish sanctuary best to jaka wow so nice oh iba best friend uker jadi selfish sanctuary purpose promoting tourism ini ila dailot di jaka gi babun te bat ngami kiwi ru ki balik ini te ngatrai lar de bingila ban consider ngi haban consider be ya ki balik kan ngi rukam mo ki ban peni be ya ki jaka ki ban we deni we te ki don ki boong ba oh ngala jubab kate ka we ngala jubab kan ka we pimla ban no jubab ka we video do ko video do ko pi haban jubab ka ju be ka comment section mo te lada don ki balong tangin jet di kita te bat kani ka di ko ni ki nuksa ki bala ban sha jet kini mo te nang ta show page show next page 6 page part 6 ni part 7 Oh, yeah. jaka kwai ini jaka kwai bikai ini tang para comments nice perlok bla do kini okay from daira dan ni room dan Thì nga try ngin biang number 8 ni number 7 ladap dan number 8 kini Woi bagus jaka. Coba. beach ni pesa beach pe beach jadi hari karena hapren di Ada yang jaka sak ni liti ka di ko woi ini Di lalu lalu kantong ha. di Kani di ko woi ki ka jaka. Kali ka lodge. Jong ka tourism. nah ni leti duna paham dan ribu komen ba toh kila shia du ki perlok jengi ya ni exposure sing sati perlok la di pia you ba de ya comment la thar kumba de yang tu toh tinang taru ki edited comments ru ki sha disqualify mo kinu ki edit ya comment tapi ada comment pi edit biang wa dia kataru on sha disqualify ti sungo bawat sungo ye nomor bala da edit ke bomul pila de bi lupa gi jubab na tapi sawat bisa liban comment biang liban re edit biang ka comment di katanam sha mo toh na tade jing tanat location babat ku kalau proposal village okay yes bakut village bak marana betak program jang mikhalia di good mukal pala no susah ni tu lagi dai mentan nomor kani pengen haban nong ru kani kawe hapo Instagram ru nga haban ngi ai mo ngale kani ti which means po Instagram haban page ya kasngi bigi comment haban nang taki first kiba comment kide maki kita kiban yo ki first comment kiba comment ningkong ka correct ka answer mo kita kiban yo to mo kruat sira ni course bak maray wari chura jadi sel sa de bakol jobal program ja system la please check out kru has ko kum ki dere to mo kruk munulit ini bro ni ru la dere ni ru almost itu baba tamam dere to nang tade ladat 8 9 ladat 9 schedule ta 9 day ladat tan ne
Tinggal next number 10. Number 10. Best friend. Guess tu ya guess yang haru le ayu ngan sale ayu de dengan ai silang. Daya mengi cepat kasi garun so beti yang. Peni yang di komen sih, komen ki badai ban komen. Oh ini baba. Rongchang rock formation. Tama purpose. Kemarin purpose. Tu yang ni purpose daerah. Susah ni lah Tristom mai ni best friend uker. Tang manre susi kam perlong rah do mentah. Tuh, ngene yang nanta page 9, 10, mata part 11. Oh, do you look at those fishes? Are those fishes? Samo ini page yang toh. Amdian mo nganda kan susim ni ka phone king diat kat banang page artat dia kan ni. Nga. Khumbu na. Amun diat perlok ngan shoot pik phone king diat nomor bala kan. Dan kam kendat dengan page artat di kayu mo. Ya kan ni ke komen. Sadly what hakani rum dan hirai badai. Ti kani kelas komen hang ni. Ti bat ngatrai kaba ikop day hang ni hi hadu mentahi kaba ikop day kabuduna tang siknam. Kabuduna hi tang siknam hang ni hadu mentah kedai kani. Ni kani tang kani kabuduna siknam kani kedai. Keduna ya kani purpose keduna te toh kani kedai napo Facebook mo tingin ni page pat napo Instagram
Instagram ngidan ngala tap man nakasengi po Instagram. Ti baba ti ni page po Instagram. To la da pimpat ya follow suba following po Instagram ani mo. Ti kini kibadang ya ayu hang niru bun ha kibala ya kelai keren hang ni bun ma kini perlok hapo ke chat pilek dak bantip ki jaka sti than kita ngilek dak gym ni pila bane di kelirit ni le kasni surok tanam kurwat hadu haru ranikor tina nang tu di klab ha bisrok lalong surok bypass bet jadi pipai ha bak mara pat pi ha ban wai pat de ki camper ni 4x4 mar ki bun jaka ki 4 long bang surok mo te nang tade bet ki bubun ki dang ya ini we yang nu ya tiaser kod menhakat ketu benut ya Phoenix ngan dapat bano. yes please. Ini iba yang nu larem nomor kapoy perkat birthday purpose sepang celebration. To. Ti ngan up ngan live langsung dan napo Instagram ru kenang bagi beliau jengi perlok jengi kinyo ban page nan napo Instagram hakabay day bat kani ka competition mo. Di show dengan ya po Instagram account ko jonga. Ding ini live no tinggian where is the life okay live everyone and go live 3 2 1 ladies and gentlemen ini apa live no ni to kiba join mentah po kiba join mentah po kidan kiba join mentah po YouTube live dan kiba join mentah po Instagram live. So ladies and gentlemen, if you are joining live nang ni na po Instagram, this is the result of the giveaway of 10,000 rupees and we will be going to decide the fate of the commentators lani tikin nong comment hakani klimat bangingin page manu ki ban job hakani klimat yakani competition ke bangal ayat aslam ha hangni po Instagram ha YouTube ha Facebook rukum jo te Facebook but Instagram ngala bani ki comment sa jo ko por tenre ke YouTube ya la ka jong timanta kadang le live ha ka jo ko por hangni ya ka Instagram bat ka YouTube mo. So kani hang ni kadai ka live YouTube hang ni ti kadang ya live mata steng kita ti bat kidon ru pat kabangingin mentangin page pat na po Instagram ti page comments ko way hadian ko way but menu ki badai ning ko whoever gets the right answer first then they'll be the winner. Tingla ada penbena ya kani ka result not result but the correct answer to the competition kadai hakani keril ti kabang nak sedap tap mene ti Henry I mean la defem padi pilam ni page kani Henry mentang ini page no ko hidin kawai. Let's see who gets the right answer and take home the 10,000 bucks mo. Let's see hang ni ini pikai comment hang ni where are the comment man? How do I look at the comment like here few insights. What do I do? Oh, comment man, comment. Show me the comment. Mamla pick comment nang ni. So sad. Kalong page tang mam tip no. Pesi bro. Terus type mana comment mo Yahoo. Okay. Tu lah mi. Hap comment joy lah di. Natu sami tu hap type Yahoo lu hakkan habadan. Okay, now all right. Okay. To mentang ini ya hang ni kowe din kowe. Maray baku la sedang lanong lang. Okay, so most of these comments actually the first round of the competition, first round of the
okay kata judging has already been done more. Gila the page, gila the judge it's already been done. It's already been carried out the past few days ever since the competition came to an end. And kani mentar mengingin page kedai tang mencupni biang ye pi bar khoi ki bam padi hende ingin ya ye khoi poi video ke bang lale ini competition one by one ngin page manu bayo ti tamangan brief biang sa sisin na bata jong kini ru ki page hapo Instagram ki criteria kadai kani ba one has to guess the places that I will be going to visit right from the very beginning of my journey. They can wait till the end also, it's okay, but whoever guessed it first, guess the right answer first, we will take that as the winner, okay, as the winning comment. And also not just the places that I'll be going to visit, but also the purpose why I'm visiting those places. So I was there with a few of my friends ngaladan hang tu but ki perlok jonga ki balik na ki babun ki jaka ba fer ni Shillong but kani di program jong ka DIPR ke bala penia pat ko upas production ban lek ban penlong ya kani ka Meghalaya Day celebration hang te po bak mana but kani ki jing lek ka day bingin lek ban pe ki jaka jong kai ba fer hang te ban explore jaka te but kadai ka daw ka purpose pa kadai nata jong kani ka Meghalaya Statehood Day ben celebrate har foi tarik jong benai Januari matau benai hati po bak mara kata kadai ka jubab tilada pila ada jubab ya kata ka jubab kala di ka jong pi dan ni ka jing job kala di jong pi tenre lada pim pala ban jubab ka competition kala kun di pim la ban edit ru ya ka comment but pi hab ban day lut na long sodong nadu ka ki list of jaka but ka purpose rumo ti ni page hani kawai din kawai manu badai manu balai but nang ta kinu ni badai ningkong kemut kita la di nong job tingan peni pi hani kawai din kawai kenang piru pin yo ilang ye ni comments bor khat kenang ba pin le chini shinuru ta don't do that man why kita okay yam khate gale Philip Weir wrote running course Saugar Hills season of vlogging by journalism day Tum day, claim la day, view to replies, to claim la day, view to replies ang niro, tang ba claim la day turu, claim la day, plus load all the comments, no, okay, this, no, Kibun ba kibaong may ba kadebit na batajong ko tourism when actually it's not really tourism hindi kaday nabantajong ki nabatajong ka Meghalaya Day mo. Okay, going no so the and already or what I am nang dan Paday Turu padai claim la day Lucu Dambuni claim la day perkuati ban pe kayu hata claim la day kene promote local tourism ha tur padai saat lidauki nong lang pani dustur history saat palong okay to kini ki babun bahang ni di ki bala komen ki la komen ka pusang hi ki babun ki bela jandai tendi sungsi pat baki kelempat day hadu mentaru ti tamah day pat ya menta tem longsu nomor bakadai ke wala kut nadu kini sing ladam ti but so sad claim don't you to no problem ini ya nyu sesuai pa video mo nomor bahang ni kim bun ba claim day hiru nomor ba kibun kidai ki jaka taman day oh gani ni gini bathok ni purpose taman day
Sali ketu kamdei, tur kamdei, sagar hills today, taman day ka daw paday. Ani bun mah komen hang ni pleng pen. Ni bun mah. Bun mah komen hang ni. Shanushu. Oho. Ngalak penini apa dia kan yang ngalaklen. Nakaliang jong ka ayu. Men-share saya kan majing siya. Share na kan kalau ni piu ini ya kan pa kipat ba page YouTube ya kan ka ayu share the stuff. Okay tu kan. Kani reklami ilang mo tu. Jangan kelami ilang tu kini kibadai na po YouTube kiba page live ni YouTube ngat reflect ilang senang tu. Tama bon klamyo. Oh susah. Suki. Ha? Dan bejap ngala iteng dan kiba ikop job nemde bejap ni kiba ikop job timpit guys na Facebook ru and Facebook ni page mo to in page next video part 2 ru in page yang komen handir ni haban post yang komen Yahoo ban UI iki komen tinang tung saya cepo yes tala Yahoo niat komen traveling no. Kini reply hang ni ru kibun kimden mangla check the page purpose promoting to spot to legend day tamakam day but purpose come on you can do it visual blah Panikor bridge hani ngalat kawan dengan lewet nomor ba iwi komen di ban mi nomor bakat exposure tingkat te bendu te bemlalong dengan di ban yo be iwi di si bade te khamdan bade te bro perlu perjor ngam tip sa sang pungut ke page live na po YouTube but ar saungut ar flyingut nang ni te ngatragi di gini di legend ki page live menta benyo ya kaniga sipo jar tingka so nice running core no drug anti drug no awareness campaign em kam day ni mencu ini yes this guy ini yo tang ini di bayo ya ka purpose tamandre kijaka bo kedangdon kene kijaka bila ini ke purpose ila yo ini so ini guy yang pimin silo semua kurat hipo yang tu mata ka jingir nikor apalagi sa garu hills nata shabak mara pa sa imangre nata wari chora sa siju dobakol but siju cave phile vlogging na betak Meghalaya di 2026 ban salong habak mara nadu ke second video ini iladap you so kemudian Dani SYI ini Danis im ngatry ngin sa subo i kum tu ila bandai ini teman page susu yo idang komen susu ni hadin mo te ladang don haki pagi video ibela khamdai tama itu hi di way mangalalap mensuaru ila khamdai tindik bubun hi kempat yo ya ketu te lalong boring kendian nomor pemdan badai susah tengah try Ranikor Bridge Musram Pejungi don't show them don't show it don't show them no one is there anymore okay susah all right done tinata ke number 3 ru kedon hi hang ni pat komen dan kenungut komen hani ro Yahoo kraman yo i ki comments but hadin nang ta yang sela page la bi bakut visiting rong dong fa tu padai dan badai claim la don badai claim day
Claim day. Ni. Claim done badai. Temada di badan tangi bayar ani tristom hakan ni rukam te. Ini layu yang ni bay. Sifle vlogin of tamik haldi. Nasai ila day ini fi. Ngalala panai ini. Nomor banar nanir ila le te kabrang miss hang ni kadai bitang kawai kata kadai yaka ong rock formation hang tu ikam mention hang ni. Tira di mention ke bembut ke lalong kumaya draw pada itibay na pa YouTube pada idan iwe iba ila dailut barokhay rock formation kumnir ila day tamay klam day pada yaka jakai ka purpose. Til ramdan badai tengah try yo kala day katay jong ni karut. To part 3 ni part 4. Part 4 ru ini page biang ni Yahoo ni pikai part 4. Where are you part 4? Oh ni perhimpungan dia. Meghalaya dia. Show me Meghalaya dia. Kadiban Dewi tang lord Meghalaya dia mau perlok. Ni orang lah saja bi. Malah saja. Tamang ini lek berokat. Hado benda yo ba Ibreu badai syawan yo mula yo. Ti ngan suong kum ni pat ki perlok ki bala yo. Larade ba phi phimwan ban shim ya pisa. Lani ba phimwan klim ya ka khusnam. Ti yakni khusnam ngin salik ban le no ki kam ni se ki kam ki bangi la ban ya le lang kum ki subscriber kum ki follower. But no, not here. Ni latat kibon ni join hang ni ru hapo Instagram tama re kemi issue ki ru ni to promote no peta tang ini hi bade du menta. Belum tu. Tak tabatan ada tak. Tang ini bade do menta wari chora siju do bokol menta Meghalaya day di Meghalaya game pak marata itu hi bakam day do menta ti ngatrai bon bam day show nomor bangila ada page bahak leng ti to anyway jang la ai ki jubak tu ngatrai pilatip hi menu bejab ti menta kan ini part 4 pengalai bisa part 5 Snow part 5 kedan hak day ni part 5 ru ki don tang ma ki hang ni ru bun kim don apa mo part 5 travel man blah blah kan ni kam dalong bahas pi kan ni ka screen jong kan ni you okay kini udang join na po Instagram so I'm declaring the result for the 10k okay for the 10,000 giveaway. And if you have participated, then this might be your chance of winning if you had answered the guesses correctly. Okay. Sadly, most of you guys didn't get the right. Ini bayo. Again, ini bayo. Tang ini bayo abang Meghalaya Day 2026. Only this guy knows the purpose. And many do not. So I am okay. This guy purpose promoting to ini long ini susah long. Okay, not a problem. Tingin page ni kani page ni di number 6 ru ini page biang part 6. Part 6 tu dan ni ki beri ki ba comment ini page ki don hi tang ba 100 ki day. Okay, so I'm going a little fast now because I've gone through all these comments before, but I just want to show you. So this is also another person. I mean, this is the same person who've been guessing the right answer, but missing a few spots here and there. Yet this guy has more of the answers, has more of the options correct,
I mean more of the choices correct, guesses sorry correct. This guy mo Danny CM. Nang tadi part 6 ni part 7. Part 7 has not much of you tong ba yeah. Part 7 also do not show any kind of ada ish cai pi da kampus di par bahe ba Oh, na kampus di par de ta dan da perlok dan begini ani las pobje bak mara siju dokbal and be map no so sorry ki bobon ba gila persang tama kim deyo ba tang ini bi ba dani sim bela reply ngatrai tang ini hi bala bende the 7 and part 8 where is part 8 this is part 8 maling bana ini rupini part 8 ini bi bade Suki Jerusalem Sanctuary versus Simpson Beach play vlogging Sali ni guy kani ngala tap video hani iklam mention pat ya kani. So this guy has all the answers correct except the one which is showing on the video which he commented. Di kadai video ka ba i la comment ni hang ni taman ri iklam mention pat ya kani jaka hang ni kini mesini perlok ndi la job ini. Kini to wala kataru kiwi pati kim don shui tinang ta number 9 i reply bang nem tip ti baba di reply bang baba tinga try la day ti sakale where is it is he replying again no ini fish sanctuary suju double call suju cave Jerusalem fish sanctuary Natasha Simpson Beach play vlogging na batami kala dir ba dira sadly to ngatray lardi bim de ngatray tang itu hi balap ni okay kani di last one visit la William Nagar town bak marathon 2016 okay this is the only guy ki belayo hadu mentama the only person belayo hadu mentah ki te ki ngam de ithan wala kataru besibon pi join jadi yang ni kadi na po comment section please hakini ki kina singi banwan la shay singi la ni shibo ndrada ban finalize lot kini nong job di as of now na po Instagram di Danis Im na po YouTube ide itu i best guy uker ibayo ya ka yeah where was this guy so na po YouTube ide ini best friend uker ilayo lut baro khay kini ki jakat hande ka purpose pat ilan ini napo Instagram pan ide oli nani napo Instagram pan ilayo lut nadong sedong kumanong no ilayo lut nadong sedong kini ki ami ilayo ka purpose ang ni ilayo purpose ang ni taman ri imis no ya ka way bakata di rock formation kumamud kini ki edu mararteli kumud kala bande katai kini berarngun wala katarung ini sa shop po Facebook kanam ingin yo page po Facebook pat kalonggom no mo di Facebook more or less ngala sutu i jing sisha taman ri ingin page biasa isin yo sudan kumur kumno kiril jonga kibangala ayo ban upload ti ladadon ki perlok ki baya page ti ngin ya page mo shano MMD benin tu ngadi benin po home ti sa following po Instagram po Facebook ro ngadon ya kani ka you jonga ya ka page ki jonga hang ni ti phila ban following hang ni ru ngadon hapo Facebook ru nga kerteng Ferdinand Rani ka ba mood ka ba daily type code Freeman ru pinlap hi ting di page na show ki video sang ni ki bang labo reel sang ni ti bad piwi reel kinde bi ki badon ya ka comment begini comment kin long iwi si ti comment dah nang ni first comment
Okay, mau kurwat ranikor maramat few more comments. Kini yang niru bun bikin day yang ni mengidi menglayo ban page yang niru ti sungsi ibabon hang niru kim yo asyong penilang kini ba page YouTube hapo yumo page kilong kum tu kisu batai page kum tu temrei kim patla ban yo lut ya kejung jumpa bro hai toh ketu way tenang ta. Guess the correct answer in the comment and win 10. Oh, keren you bro, keren standar bro deh. To more comments. Sad. Bun kami orang ni teh. Nomor bagi bun kimpat dia yo bah busung tu bah ya ka jingla ka ngat kai. Andre kita jubab itang bakade ranikor ni buat kum ter tiba bun ki klam day mo. Tito ngatrai nang ni suatu nginiat bihi kahadu menekut nomor ba kena makan num long siliang num la siliang sinu Guess the correct answer in the comments and get a chance to win. Torum dan sad very sad. Guess the correct answer in the comments and get a chance. View ani kibun kibalaya you taman re ini money is not important for me. Okay, no problem. If it is not, then how do you buy everything? How you buy rice? How you buy food? I think you only buy it with leaves. Okay, turun dan show. Lie. Guess the correct answer in the comments. Dan Wait, isn't that? Guess the correct answer in the comments and get a chance to win 10,000 rupees from me. Guess the correct answer in the comments and get a chance to win 10,000 rupees. Part 6. turun dan show. Guess the correct answer in the comments and get a chance to win 10,000 rupees. Kibun bagi damut badi masulle kai kani teman re daman tapat bun kilaya babi bakamle nomor bakade ka competition La ban comment. shisha te sadly bun kamyo te kimyo te mlali anyway na try ngila sutu hi ka mudiu kani ke ba pila banyo na kini Kani te I said I had. ngila check di ba kamyo iya kumba kade banlo. This is like Avatar. Oh, so you have a river. Pimo kum gini rupa. Kila iyo kila ipersang hi teman di bobon ki amai bakade spang jong tourism bagi kiwe tani boni klam yo. So ngatrai dakani ngalala ban penkut ya kani competition dak baong kum ni ba ya ki ba job ya kani ka ni yong no hakapan nain nga tho tang kami holiday celebration exactly bakadi kata kan nomor ba kibabun ba ngidon kam banyo ba hakaju kasngi ngimla ban ai we mo ti takadaw susi babun ki klam day ti bat ki badai ru ki day khndian ti ngatrai ni best friend uder bat iba danis im ngatrai kadi katai kini ki arngun ki ngatrai ngilahaban ya Jakarta kebentai mat ngihaban ai kini ki arngut ngatrai kaju kopor syamo ini dei badanis im tu okay toh ti kini ki bay page nya po Instagram sa follow lani sampai ini video ban one bangan setiap lesai kesngi bangan declare nani ladap declare hi menta itingan declare no sendan hi mano job ti nakalyang jong ka em page sendan ni fi belai ban ya page asin ne ban le to okay done
So kiba job ya kani ngatrai bah bang shimbe no da kani hi karai bakata kalong ban bata jong kini ki baro arngut kiba le iwe ide i kaha he mera ini yes ta idon mo idon i hang ni i uker hai idon uker bari idon iba dani te iba dani haka po Instagram ilayo bun bha ki jing ki jaka ki badai like ngotang ka way ready bidai ngalor haka video ka ba ilike ru be ilike ban yathu kadi ka video ka ba i comment hi tili shupej betang itu video la i comment la ada ilayo be marwe tenre ban long fair namari best friend uder idon hangi but among pini bangai pini best friend uder idon hangi te but i bas sani ru ida iba dani sim ru idan ti ngatrai ngin haban split no ya kani ke shpau haki arbenta but sadly ngi haban ya split no na bataj ni arngut namar bakadan ketai mo te toh compare pingin ya ngin decide ya kini ki arngut daka jing ya yulang daka jing ya hun jing ya minjur lang ki baro ki bala ya join ni kani live boleh fair pikiran na to ngam anu ayu nan napiki na to ti ngan habban ai no da kani ka jing yumo da kani ka jing pentip da kani ka jing pen bena baki nong job jong kani competition ke dan kim dan om dan ba job nomor ba dan ba day lot barokai dan ki ba day shani na ta daw kalong fair and square bingin split no kasi inshallah daily ba kalong kumta bamdan ba job la di benumai taman re kwa pat banai ti nganhap hi banai kani but kani kan de nabda juni ki arngut katai ni dani sim but ya ini iba what do you call ini iba best friend uder ti sngoba la de ba pi kani ka kani live stream hang ni subhaban banwan ban jubab hang ni but lani ngamtip shu pinle dakan kurkam lani ngan sa shuai ngan sa shule da koi video le sil sha kisni ngan sa shta koi video le sha kisni kabanga ngan sa shu penbana ba ki nong job ki de gini ki arngun but ngira ban split kamna de ka ba job tinre kila jan job nomor bila ki de ki ban ningkong ki ban yo kata ko bala jan job ti nga ban ay ki bro arngun mo ti laradan menu le si laradan menu ko jing kwa ban challenge ya kan decision ti ngaru ngan ailat dia kata yo alesi yo ngabakla ini hang ni hang tai dan ni ka team yo alesi kalat hang ni hang tai ti ringin ailat dia ni tangan tu mata kemit bala shai kisngi kan dei ka bangin tap bangin la tap nginda declare part official result la shai kisngi ha video ka banwan la shai kisngi ti pinum la shu ban race ya kan no issue ka ban mi na kanimo ti hendrei da kan ni ka live ko abanong ipi baki nong job kia don argut bakata ide best friend uker but idanis the ladies and gentlemen kini yang beli bakut ka net ka lag na pm kam lag repi ka biang mai na hate ka wifi ka ek na nong sidong ka biang lut kam don jingthut ye na mang lak connect bidu du cable be te kam de ban thut he ti wala ka taru ti babun bha kini ki perlok ki belai don lang ni kibalaya don benta ban participate ti kulish bon kila participate na po Instagram ru Facebook berkumjur na po YouTube ti na bro like ni ki account sumaban follow nga kini ki account bro kay ti kani kadi blawan ra shapi da ka DIPR ka Directorate of Information and Public Relations batru ka jing pen urlong pentrikam kini bro khay da ka upas production ti yakani la penle penbit penbiang thik na benta jong ka Meghalaya de
banlong ti bak marah kar pui trik mentau benai but lerpi kwa ban tip shushu spang jo jinglet chikiti jaka itna pa wori chora ki siju ke nang ta kitu ki Jerusalem fish sanctuary but ki jaka ki babun ba ki bang ngirung kami yo ban yo li yu kjal bro khai te phila ban sampai ni video ban sawan na po Instagram Facebook kumju ban nani na po YouTube kumju ki bangan sabatai pi kumu phila ban po isde ki jaka da ka bapun ki number per phila ban ilam kai ki parok swiss day di bahing sem number itna bha jaka ber ki jaka ru ki bam da kham don manumnu ki ban lek ki duna bha ki balek best par philet mo ti ka surok ru kala best ba bat nang ta ka you ka what do you call ka jakasar ko labiang ti dan kami ki dan ki surok tangi bah bandung support ti ken kam krung reng kenya lanu finai kitu ba job comment 10k ka ban job comment 10k ngala ada ai mo ti ngala ada penbenan nu mene ti la de ki ba pilang islam ti mo pila du ti re pila ban rewind na po Instagram live ti re le ka ban tip na dok sdo mingile kumnu nu mene ti sawan hang ni po YouTube live kan dang tap ti kan don be po YouTube ti bat ki comment ki ba job ngan sepen benal shai sngi ngala ada penbenan mentan tingin up show la dan gruno conflict dan lam dan show la shai kasni kan official video ban penbena baki ba job ki dan argut kata de username best friend uder but I Danis im okay bos ke price jonga tu banga comment shpoke shanu kalarung syak pelaja ngah ngila le mentang ngila de review ye ki comments barokhat ki bengi ngila de ban review hang ni ti nadu pasdang ka tu ka junya lenti hadu kani klemat ngila de ban review ba ngila yo ru ye ki nong job ki dan argut ba ngi happen split ya kani ka khusnam hajing sha mdon nong job khamdan ba job weru thenre ki dan argut ki belajan close ba ka jing job jong ki ba ngi happen ai no ikini bro argut ti perlok ngatrai ngila poish ngabakut hi yamenta tinganum pin bunya nganum bunya syu nganum bun kitin syu ring ipat ya kini perlok jungi bla ke reply lang hapo Instagram ru pada hapo YouTube ru kumjo ti saya ai ka big congratulations namata I best friend uder congratulations best friend uder ti bidan ne em ne join em ne tindri bubun ba ki balade ki ba itu Bobo ni itu ya ini ti skubha bani attack mani comment hapo khlang bila banwan ban shim ya kani ka pisah kawalong sanhajar tingka lem badi ba Danis im ti thank you so much by people join by pi shim bentang ni kani kade we ni ba he tam ka price ngala ai mentang ni na po na kerunsan social media ni account ko jonga bat kani kade gula sponsor bat ka balai bakade initiative leni kita kajing ilam khmat barkajing pinurlong ya kanin na po ka DIPR bat ka upes production na ni na po shilong kumrejimon parlok ng sa kino yang pat perpiwe bat ka por na po Instagram ng sa tap la shai video bat ki parlok jingiru iwe ki baya page pa po YouTube ru ng sa kino pat la shai sin na pag video kan kun na po Instagram ki ko join na po YouTube na ya live mata na YouTube ng sa share perpi kumrejimon tip top and now done to ti ngaladap untuk na po Instagram ti YouTube ru kalalong gumju ti good job ki ba job yes ti try kalawi ang gumtu nei ti ki ba job ki bam job ti wasong yeng se page pat ha ka way pat kapor lesi da ki way pat ki rukam ti you know ki batip ya ini bitu ini yakini ki arngut ti sumhaban ban pentip shiki biki kila job ikani ban kin sa komen hapo badru ban ai lesi ban ye kendu ban ngak na ban yo shim ya kani ka price ke ba nilabu na bata jong kimo ti toh nilaya kenu hang ni shi kenta knai minute ngatrai kala biang ben kut no ini live ku jongi ku simun porlok papiane andu pesan makut batasni khamlong boring knya tende ula kata pat kalong par ka bas ngol tenat pat na bata jong kibe shim bentan mergle akpi lenti ban yo ikani khamdan kamle issue comment mi thar la yo ship po ja tingka tip top so nice this is lovely menu ini yang oi thanks bakut ai best friend uker yes ha ini lawan mi yes pure pilayo mo
thanks Krishmon te pibus nan ka pending ju van go to te nice te ang mulong da yes ka jubab jong phi kam pat day te dan ru siwi di belong jubab kum jong phi te makam pat day te ngam si nomor ba umdan ba day tingan hapan shim no ka jubab jong phi but jubab jong ti we pan ma ka jubab ka ba day ka long bai ki jubab jong phi bro khoi but nang ta purpose pat ka day na bata jo ka Meghalaya Day 2026 the TV pat ai Meghalaya Day 2026 and the miss no ekoi pat location so it is fair and square bangin ai pat ya phi bro arngun ya kani khusnam but susi bimyo man ra marway na marba kamyo ka jubab ka bade ta ka phi bani split pa ta long mar san 1000 tingka please bon step up te pio plagio san jaringa ta te sko kam kai bhai username nga kan change no best friend okay so change no problem ini banti lang rani ngaru lanu on sim no bakut pidai manu la pila job te sawan sim ken le phim pat job te sa kale le phim pat job te si page pat hini we mo ban sawan ngin sanang le show ini competition pher man le ni shkhmat te nang tade arngut phi bro kini individually march poke kinomyo nomor ba khamdan bade larade bikide shubo la jar khat bikide hakaju kapor kide haju kapor kide bro arngut kide haju kapor ki comment haju kapor tikmo la habanai marchi pho ten repat ka jinge pa hani kalong ma khamdan bade iweru ten re kidon arngut pat ki bala jande tingi habanai no marsan ke mo ten re kumakalong hiti numdan hira ki ban jubab lani ban comment haju kapor kinon mi ki first second comment nomor ka split be kunta te la de bikide hi mungkin yora bispo jar marwe ten re la de sosi ba biki khamdai lut kumba de ban long te ki yo no tang marsan 1000 mo te to kanumur bajab arngut ki bajab te nang ta sai lang you care ru mo besren pi besren nu care la de besren jung care ti you care mai lang hi kai bar jar siteng sukwa shupong ki bha tu bakut ngaru sila de ban le bha kai na de ban le bha kai man hakani to jule ti best friend nu care hangnu phi don ile si somba ban dia menga pe Instagram ti Instagram account nu janga ka kerteng angai kerteng Kurt Freeman ti phila ban le yang tu ban DM ya bat ngin sai kendu ipi ngi sele da video ban ai kani ka pisa shapi ti shinu ba phi don nganu wan shatu yo pidon shabar ke jalan ni shabar ke ritelas ngo shem jing kendinga kermen ba pi don hang ni po jalan jingi pingila ban yawan ban ya ai ke khusna mo te nang ta lech sang ba duker la de yes that's fans square mar 5k hot te to nga try ngila ibyang kumni iba best friend care best friend jong care tis ngobha ban sa yumo basubha ban sa dia menga po Instagram ngisi kinu ipi hoi pat kapor ban yo panai kini bat ngan peniru sa kaperthei ya kapor mi yo panai ni kusnap shapi mo tip top congratulations ikini bro arngut tias palat bakut full squad pi te nange kiu saprang kumjon ipi kumjo te to ngin ya penkut no angning sai shama pi hoi pa video product si pe ni video ngapet ngapeni man lakasngi man lakasngi ngapeni video te kidan kisi ki bala da de ngapeni kemut kande be bangang shoot lani mengadang le yaki edit ber ki we tanre man kasngi be kali bande ka daily vlog pa banle te ngam tip shano ngan poi ngam tip kumno kan long ngai ko ki views ki dang rit maman kasngi tanre mjude bandu cm dabaw be nyam be le be maman kasngi khru be tap video be man lakasngi te ngan peni pat bakan long jing toy pat na bata jing bon lagi long jing steng jing crowd jing peni bat kwi mo prolog sikino bhi hoi pa video prolog kuis bon good night and congratulations Danny same but best friend care ay chalo ule nang kerku ipi bako ipi kumjo ba Ferdi Nelson Christian nata ini tias pala bako for support pi oh yes kuis bon
ini kanu biji P1 live mo lawan live no mene mata asyik tatam ti sapet je kabala ada main le mo yes siam yang berpiu ipat ka video perlok kulis bon tadi long kulis bon tah ome kulis bon tuli lah tah guna ni mana beratli hajram beratli Pikir berarti kita. Yes. Nah, on good night nih kita. On kita good night. Ada pemong. Good night. Ay. Turun good night. Kini riang cus ko compare yang. Kini riang good night. On good night. Good night, everyone. Nice. Ta, see you. Bye bye. Ta. Ayo so share nga bos videos. God bless you and family. Yes, thank you so much. Last lemon put gati ade lasuan taman kerkupan wai kemujuang menur titom jule lai pan sa page pan nomor bangan bu ini ke live mesti bangan delete no karena makan nong ka kanong pergi beri kin yo man page lang ya kan ikijing declare ni result mo to kulis mo polong si share mo video polong kulis mo kena tasok and scream and stream done.